الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرى مسيب جول بهند إن فقط توقدر سمين الوجيز إن جنgur ها دمل باب النجاسات. أرى كرمكو جوني حفظه الله دكتور عبد العظيم البدوي بماكي ومما قام الدليل على نجاسته بيجي دهبو دين دليل دين وندما كسبو دي أرى نون إدي دابون كو باول الآدمي وخائطه كدوني كو باول neɗɗo kañum e jaña makko ɗen ko woni kañum e soɓe makko ɗen haray ɗum ɗon wondema tabiti ka sariya meɗen wondema haray ɗum ɗo ko soɓu ɗum haray noon koyne ten ɗo bani adama on kanko tigiri ka o wuuri ɗon e ka o maayi ɗon fof haray o soɓa haray hayti tawi no woni kama koɓɓe no powɗodiri wondema si kefeero maayi simo soɓi ka o soɓa men ko ɓuri tabitude ko wondema haray o soɓa بين أما الغائط أما نون كدوني جاني بني آدم دين فلحديث أبي هريرة إتما سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نولاد ماكي إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى سيقط إموت يابري فدمون دين كدوني توني فإن التراب له طهور هريكم بلاري وني كلاب بنيرتدين فددون هرينون بيني دو والأذى كوني توني كلما تعزيت به من النجاسة كوينتي أذى كلا كل الرما وني نونكا كو يوري كو صبي والقذر سكو تودي والحجر لأد والشوكي بل وغير ذلك يكون عندي ديمبيجي جاكا عندي الأذى هري كلانغ كحال عرب هري نو يجب لسا إني أذى كسريع والمراد به كفاندا نون وندما أذى كحديثة النجاسة هري كصوب كما هو واضح وننلابرني وأما البول أما نون بول بني آدم دين هري كصوبني دفع حديث أنس حديث في اللادو سيدنا أنس في اللي بما أن عربيا هري تبتي وندما هري فلسون كيجو بال في المسجد كدوني أو بول نكجولرد فقام إليه بعض القوم وإما نيمو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد ماكي دعوه ترتم ولا تزرموه كدوني وتعنتج قول مكودين قال بماكي فلما فرغ بي بغيني دعا بندي بدلو يبعد مسيو والديا من ماء ديا فصبه عليه بهبي هور مودو هراي نكو فامتن دو هراي حديثا on de tawde haray ina addugol hadisa on tu woni sarti ko be heben koynete wajhul istidlal haray ko honto non joma deftere de dallinori hadisa on ko yeta gol e wonde maka nulaɗo yamiri ɗo yo ndiyan hibbe muɗum holli wondema hari koko soɓi siwona ɗum ɗum ɓe yamirtano haray yo hibbe haray tata ɓum ɗum naya ɓum ɗum piiji soɓuɗu ɗin almasiyu wal wadiyu ko ɗan ndiyan ineteɗan masiyu e wadiyu amma almasiyu amma masiyu on fa huwa ɗan ma on ko ndiyan abyadu danejan raqiqun sewɗan lasijun ɓowruɗan yakhruju ɗan no yalta inda shahwati fi sanga on tigui miiji totoma sanga on tigi fijirta mo fi no sahawa on arira la bi shahwatin wala dafat kono non ɗan yaltirta fi sahawa ma fi duñidirgol aray maniyu kañum ko yaltirta ko bi shahwa e wondema ndiyan ɗan kañum kadi ɗan duñidiray wala yaqubuhu hara hikkanta ko non kadi ɗan ndiyan ɗo futururum ko ɗum woni lo'ore haray on tigi ɓandu on tigi kadi ɗatata wano no maniyu on no yaltirta iɗen andi si maniyu yalti e on tigi haray ɓandu ɗum fof ɗatay masiyu kañum e wadiyu masiyu kañum si yalti e bani adama haray ɗum ɗon ɗatinta on tigi wa rubbama wurin la yuhassu bi khuruji wurin no gasa andetake yaltugol majjan on no gasa jommu ronka so'ude hay ndiyan ɗan no yaltude on tigi wa yakunu ɗan ndiyan noon hino latano wa yakunu zalika ɗan ndiyan ɗon no latano lirrajuli wal mar'a hiɗa yalta e gorko wo debbo wo وهو نجس هري دان دو كادي كو سوبو دان ولهذا كو سابو دون امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه كو سابو دون لا صلى الله عليه وسلم يمري لو تقول ساور مندو سابو دان ديام نون عن علي اتما سيدنا علي هري كو دو هري جوما دفتر نين او حديث سلو دو دالي نوري وندم هري مزيو كانيون كادي كو سوبو دون قال يا سيدنا علي ماكي كنت رجلا مزاء هري ميدو هيوي komi neɗɗo num komi gorko num heewɗo jogagol ɗan ndiyan inneteɗan masiyu wa kuntu mi laatino kadi astahyi miɗo hersa an as'ala annabiya sallllahu alayhi wa sallama yomi landu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama fi ñawore ɗan ndiyan ɗo limakani ibnatihi sabu nokkure ɓiɗɗo maɓɓe on sabu haray ko seydina ali jombuno ɓiɗɗo nulaɗo on fatimata zahra radiallahu anha
فأمرت سيدنا علي ماكي ميامري مقداد بن أسود أو صحابة جويته سيدنا مقداد فسأله بلندي نلالو سيدنا علي نولي سيدنا مقداد يلاندو نلالو صلى الله عليه وسلم نياوري دانديان إن تيدان دو المزيو فسأله بلندي نلالو فقال نلالو ماكي يغسل ذكره يولوت سور مكندون ويتوضأ وسلغو يعني يولوت أورا مكون أو سلغو en andi do jaka maziyo on haray ko lotugol tundi din tu ya salligagol haray waddinta ko wiyete longal wa amma alwadiyu amma num wadiyu fa huwa dan ma ko ndiyan abiyatu danejan sakhinun tekkudan nanen e yewtuno ko ndiyan sewdan bowrudan den do kanyum ko ndiyan danejan tekkudan karawdugol dan fo dan kafi haray ko dan serti dan da kanyum ko sewdan bowrudan dan do kanyum ko tekkudan yakhruju dan no yalta ba'da albawli bawo on tigi bawlude dama nanen en wolino dan don ko dan yaltata ko sanga on tigi mijiti ma sanga on tigi naati ko wiyete fijundar haray ma dum mijito ko dum yaltintana dan do kanyum ko to ko sanga on tigi gayni bawlude aray wa huwa najisun dan do kadum kay ko sobudan ko dan den dan wiyete dan al wadiu aray no sobugol majja on kanyum kadi honto dallinora an ibn abbas ittama sayidina ibn abbas qala bimaki المني مني والودي والمزي مزي أما المني أما مني فهو الذي منه الغسل هراي كدان وديتا لونغال وأما الودي والمزي أما نون ودي مزيون فقال بماكي نولادو ماكي اغسل لوت ذكرك سور مانو أو مذاكيرك ما جب موندين أو رموما أو راجي موندين وتوضأ صلي قدا وضوءك للصلاة صلي ما جولدن جاكين عندي أو كان ينكدي هراي hadison do holli e wondema haray haina haqqille nyaawata sabu haray maniyu on kanyum alal qawli rajih ko buri sellude maniyu on kanyum soba haray no wadiyu e maziyu on kanyum hino sobi jonnon enen andisi ko haqqille nyaawayno hanno ko sobudi din waddinayno lotagol mo soba on lotina salligi sariya men on kanyum nyaawiri fasongo sabu haray wadiyu e madiyu ko sobudum kono ko salligi waddinta maniyu on kanyum hina sobudum kono ko lotagol haray ko longal waddinta jake andi dina men kan ina no on tigi falirano haray kadi ko sendir do zakar no inne gorko no inne awra gorko jonnon haray ko honto di serti kaka jam'u si tay woni dudi ha jam'u zakar inne mazakir si tay woni ko awra on faanda jam'u mun on inne mazakir si tay no woni ko gorko faanda inne zukur ayna zukur worbe mazakir awraji worbe jake ngandi zakar on fawno fota kaka jam'u diserti haray kanyum kadi sobu diddin rawsu ma la yukalu lahmuhu ko jaanye ko nyaametaake teew mudum an abdullah qala haray non ko fiyon benan do jaanye ko nyaamataake teew mudum sabu haray ko nyaamete teew mudum kanyum si hirsama haray jaanye mum kanyum kadi no gollitire ko nyaamete teew mudum li anna al usuliyin haray jangube usul be inni wondema al far'u yatba'u al aslu haray saldundum ko bindere nden a jokkata si kullum kun no nyame haray ko dum woni haray jaanye makkun on kanyum kadi wona nyame wona sobudum si tay no woni kullum ko nyametake haray jaanye mum dum ko sobudum dum kanyum kadi ko honto ittuden an abdullah qala ittama e sayyidina abdullah be maki arada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nula do falano an yatabarraza de be yata be hunta haaju ka baaw hoggo faqala be maki itini bi thalathati ahjar adanin kaaje tati fawajadtu lahu mi hebani muhajarain kaaje didi wa rawsati himarin ko duwoni e jaanyere babba fa amsaka al hajarain nula do jabi kaaje den didi wa taraha rawsa be bugi jaanyere den wa qala be maki hiya de jaanyere do rijusum konde sobunde jaken andi do kanyum kadi haray jaanyeje den wona fi tortede haray non de nyaawore do wona fi haray Allah subhanahu wa ta'ala yeti en tun o yataake ko yete illa mayre haray eride mari e hadisa go jangube be no indi wal illatu haray laysa amran ta'budiyan haray wona fi go hunde de inna den tan fittor hatti don hiden hadisaji di no yeti ko fi hondu sabu haray de mari hadisaji yeti di en wonde ma haray ko hadira yo goddo fittoro jaanye ko sabu haray jaanye den e yeden ko ta'amu ikhwanikumul jinn haray ko dum woni ko nyaamiteji jinnaji din jaken andi hande ko wona e yawtede hande wonde ma droit de l'homme ma droit de la femme ma droit de l'enfant l'islam kanyum no jonni hay goyi be a hiyata be haqqeji mudum sabu haray jinnaji din hide yamira wata en
fittor ko ɗum woni ƴi'e wotan fittor jañeje fi jonnutugol haqqiji jinnaji ɗin ɗi ngala hiide ɗin itti e sikke kan hakkundeji meɗen haray kadi jeeɗa ɓum ɗum hino jeeya e ko piiji soɓuɗi ɗin damul haydi ko ɗum woni ƴiƴam fiilaygol ma ƴiƴam fiilay an asma bint bakrin ɗum ɗo kadi ittama seydat asma ɓe maki ja'at imra'atun sonnajo arno ila nabi sallllahu alayhi wa sallam kanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa qalat ɓe maki ihdana goɗɗo e amen yusibu thawbaha min damil haydi haray ƴiƴam fiilaye no heɓa conci makko ɗin kayfa tasna haray on tigi ko honno gerdirta fa qala nulaɗo maki tahutuhu koyo hoɓɓitu thumma taqrusuhu on tuma bilmayi on tuma o hibba ndiyam thumma tanhaduhu on tuma ko ɗum woni o hirga thumma tusalli fihi on tuma o juulira conci ɗin haray jaka en andi ɗo kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam makugol maɓɓe yontiki hoɓɓitu inna kadi hibba ndiyam inna kadi loota ɗum kadi holli wondema ko hunde soɓunode so wonano hunde soɓunode haray ko ɗum woni haray laatota ɓe makatano yontigi waɗuɗe golle ɗo fof haray kadi jeeɗa ɓum ɗum ko hikki ɗon ko lu'abul kalbi ko ɗum woni haray ko joode bare kañum kadi ko soɓu ɗum sabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ittama e hadisa abi hurayra ɓe maki wondema tahuru ina'i ahadikum laɓɓingol miran hum goɗɗo e moɗon ida walaga fihi l kalbu si bareru yari e miran hum kum an yagsilahu ko yo lootu miran hum kum 7 marratin laaɓi 7 ula hunna ara num loota gongol o lootira ɗum ɗon bitturaɓi mbullari haray ɗon hiɗa mari riwaya goo innuɗo ko ya lootu laaɓi 6 lootira ɗum ɗon ko ɗum woni ndiyan sakkitora mbullari ndin ma ɗum attoroɗa mbullari ndin haray ɗe mari riwayaji ɗiɗi ɗi riwayaji ɗon fof no filla haray ɗum karamakojo on kañum ko hadisa attorgol mbullari ndi windi ɗo saabu haray ko on ɗon hadisa o yi no ɓuuri sellude joni noon ko inneten enen wonuɓe ka bare ne ete ga surtout enen wonuɓe leyɗe porto ɓen wonde sa ƴawi ka trainje ka bisje bareji ɗin aray suse joni noon haray si tawi woni ɗi susima ma jode majje ana nanguima haray est ce que koya lootu kadi linsere nde laabi 7 fof lootira ɗum ɗo mbullari ko inneten la haray ɗum ɗo ko tabiti kaka miram hum ɗum ɗo ko amrum ta'abudey haray ɗum ɗo allah subahanahu wa taala ko fi bare tun yeyti en ɗo si ndu yari e miram hum haray kaka miram hum ɗo wona e hattade si bareru si tawi woni ndu susima tawi a hi'ali jode mayru sa hi'i jode mayru ko ya lootu sa hiyal noon jode e mayru haray hay fus waɗɗakima innaka ya lootu amma noon miram hum si bareru ndu yari ka miram hum hay sa hiyali jode ɗen haray ko ya gollitir o hadisa ɗo haray jeeɗaɗa ɓum ɗum haray piiji soɓuɗi ɗin almaytatu koko maayi hirsaka wa hiya ma mata koko maayi hatfa anfihi maayiri ni min gayri zakatin hara hirsaka shar'iyatin shari'ankere li qawli sallllahu alayhi wa sallam sabu nulaɗo maki ida dubiga al ihabu si tawi woni guri hoppama faqad tahura haray ngi laaɓi jaka ɗum hoppugol ɗo kadi guri ko honde tuma innete ngi guri ɗo ngi laaɓi si kullum kun ko maayir kun ni haray ko tuma guri ngin hara kadi kullum kun ko ñamete kun si kullum kun hina ñamete kun haray sa ɗetti guri ngin a hoppi haray guri ngi laaɓi amma noon si kullum kun hara kun hirsaka hay si kun maayi guri ngin tanke ngi hoppaka haray ko ɗum inneten haray guri ngi na halortengi amma noon si tawi woni a ɗetti kullum a hirsi haray hay sa hoppali guri ngin haray guri ngi no laaɓi fi honɗum fi kullum kun ka hirsuɗa kun ɗon ko ɗon guri makku on kadi laaɓi ko si maayiri ni siko ni maayiri haray ɗum ɗon laɓɓini wo guri ngi ko ɗum inneten ko hoppugol haray ɗo kañum kadi noon ko inneten hoppugol ko laɓɓinta guri ko si tawi woni na guri kose ma guri bare haray hay guri kose kañum e bare kañum e ko innete a siba haray ɗe kulle wañayi ɗe kulle ka nder wano piyo e ko nande muɗum haray ɗum ɗon hay so hoppama laaɓali saabu haray ɗin ɗon hino goɗɗi no tabitiri nassan haray iɗe mari hadisaji goo tabintinɗi fi muɗum goɗɗi no tabitiri qiyasan ko innete kon al qiyas jakken andi hoppugol guri ɗi laɓɓini wo si tawi woni hara kullum kun ko inne hara wona kose wona bare ɓeydi noon wal ihabu ko woni ihab jildul mayiti ko ɗum woni haray ko guri ko maayi wa yustasna min zalika no ittintine ñamugol ko maayi haray hiɗe mari piiji goo ɗi maayi kono ñamete haray sariya on noyni yen ñaamu ko honɗum no woni ɗin piiji yaltuɗi ka nder asli maytatu samaki wal jarad ko ɗum woni ko liƴƴi mayɗi ma ɗum innen kanu mayɗi lingi si ko ɗum woni si ƴawi ka maayo
maayi ma ɗum humbi ka ndiyam maayi ɗon kañum kadi no ñaame sabu haray liƴƴi kañum e kanu waɗaka sarti be hirsesi ñaame. haray noon ɗum ɗon kañum kadi ittama e hadisa ibnu umar radiallahu anhu qala ɓe maaki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maaki uhillat lana almaytatani wa daman piiji ɗiɗi mayɗi daginanama en kañumma e ƴiiƴe ɗiɗi ɗen andi ƴiiƴan kañum kadi ko soɓu ɗum kono haray ɗen mari façon ji ƴiiƴe ɗiɗi ɗen ɗon haray ɗen newnanayo e ñaamu. haray noon ko wonu woni ɗin piiji amma maytatani amma mayɗi ɗin ɗiɗi falhutu waljaradu haray ko liƴƴi kañum e kanu wa amma damani amma noon ƴiiƴe ɗiɗi ɗe daganiɗe e ñaamugol ɗin falkabidu wattu haal ko ɗum woni ko heyre kañum e ɗaamol ɗum ɗon kañum kadi haray ko ƴiiƴan kono haray ɗen newnana ñaamugol ɗin ɗon. haray noon kadi ɗiɗaɓum ɗum kañum kadi ko tawata hara no maayi kono soɓa maytatu mala dama lahu sa'ilun koko maayi tawi ala ƴiiƴan ilayjan wano cooƴi wano eko nande ɗum ɗon ala ƴiiƴan haray ɗum ɗon kañum kadi na ko soɓi ɗo no ko innaten haray ko wona yewtede ɗo wona fi ara ñamugol cooƴi no dagi de ko si coongi ma kala ko maayi tawi ala ƴiiƴan si ukkike e nokku e ñamete koya ƴawnu tun ɗum tigiri haray ñamete on ha ɗo ni soɓali saabu haray jogaki ƴiiƴam. ɓeyni ɗo kan zubabi wano cooƴi wan namli wano ñuuƴi wan nahli wano ñaaki ɗum ɗo fof si yani e ñamete e maayi haray koya ittu kuntum haray ñamete on ko ɗum woni hino laaɓi saabu ɗiɗo piiji wona soɓuɗi wona fi zalika ko nande ɗiɗo piiji. haray no honto ittuɗen ɗum ɗon kañum kadi an abi hurayrata ittama e seydina aba hurayra radiallahu anhu anna rasulullah sallllahu alayhi wa sallam qala nulaɗo maaki ida waqa zubabu si coongi ukkike fi ina'i ahadikum ko ɗum woni e miran goɗɗo e mum falyagmishu kullahu yo loƴugi fof summa liyatrahuhu on tuma o ittangi so gaynigi loƴude o ittangi ton o bugo fa inna e jon noon sariya on no yeytaden ko fi honɗum waɗanta ɗin ɗon piiji fa inna fi ihda janahayhi da'an haray gabitawol e maggi gabitawol gotol e maggi no wondi e nawnare wa fil akhar haray giya wala gabitawol no wondi shifa'an ko ɗum woni cellal haray ko ɗum woni coongi sukkike ko ya loƴugigi fof on tuma ƴawna hayka haray ɗum noon kañum kadi hino dagi. haray noon sifa ɗi hadisaji ɗo ko ɗum innete ɗo al ijaz ko innete al ijaz haray sifa ɗi hadisaji ɗo woɓɓe innay haqqille jaɓa ya ɗettu coongi ukka hangasa e gabitawol maggi go no wondi e cellal gabitawol go no wondi e nawnare ko innete la sariya allah on no towi ɓuuri haqqillaji men ɗin haqqillaji men ɗin no woodi ka hatti ko ɗum waɗi janngoɓe ɓen inni nihayatul uqul bidayatul wahyi kaka haqqille bani adama on hatti ɗon ko ɗon wahyi on kañum fuɗɗi ko ɗum waɗi ko bindi ɗin hikkinte yeeso wona ko science ji ɗin haalanta en kon hay noon si tawi woni hiɗen wallitora e ko science ji ɗin haalata kon kono haray ko wahyi on hikkinte yeeso. no jeeya kañum kadi e piiji laabu ɗiɗin asmul mayyiti ko ɗum woni ƴi'e ko maayi wa qarnuha kañum e galaɗi mum ɗin wa zufuruha kañum e peɗali mum ɗin wa sha'ruha e leeɓi mum ɗin wa risuha kañum kadi e leeɓi mum ɗin sha'ruha ko wano leeɓi inne wano baali leeɓi nagge ko ɗum innete sha'r wa risuha ko ɗum woni e leeɓi colli kullu dhalika ɗiɗo fof tahirun ko ɗi laaɓuɗi wuqufan ka daragol alal asli ka asli wa huwa tahara ko laaɓugol en yewtino ɗo wondema aslu piiji ɗin haray ko laaɓugol kañum e dagagol nde tawde en heɓali nassan sarihan sahihan nde tawde en heɓali hadisa ma sunanulaɗo sallllahu alayhi wa sallama selluɗo ko ɗum woni haray hinno laaɓi walima rawahu lboukhariyu taliqan saabu haray imamu lboukhari fillike oɗo hadisa taliqan ko innete taliqu huwa ma yasqutu fi awali isnadihi rawin aw akthar seke kaka imamu boukhari filli hara karama kojo makko mo atti ɗettude haala kan on e jungo muɗum on no monta ko ɗum innete taliqan fi ka gandal wiyetegal mustalahu hadis. wa qala zuhriyu oɗo karama kojo maki fi isami lmawta ñawore wondema ƴi'e ko maayi nahwal fiili waɗo innen mawba wa gayrihi e ko nande mum o maki adraktu nasan mi hewtitike himɓe min salafil ulama himɓe moƴƴunoɓe joguinoɓe gandal joma gande en yamtatisuna biha hari hiɓe peñira ƴi'e wa yaddahinuna fiha hiɓe ko ɗum woni hiɓe hojjoro nebban e muɗum la yarawna fiha ba'san ɓe ali ella e muɗum haray noon ɗo ko inneten ko ƴi'e wano kulle wona ƴi'e bani adama ƴi'e bani adama kan ka o wuuri ɗon e ka o selli ɗon fof ko gotum haray bani adama on ko teddinaɗum. wa qala hammadu oɗo karamakojo kadi wi'i la ba'sa haray ko ɗum woni ella ala birishil mayyiti ko
ko ɗum woni haray gol nafitorgol leeɓi ko maayi haray hiɗen hatta ka darsu men ɗo inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.